Бул биздин айыл көчөбүз. Баткен районунун Достук айылы. Текая булай. Айылыңарда үйлөр кайрадан жаңы салындыбы? Кана үйлөр? Апарасың бизди? Жүрү кеттик. Вау! Айча! Бул биздин айыл иштейбиз. Шундай ишкиби. Чыкайна түкла. Ишким жокпу? Сон некен? Не сонун экен? Айча! Азыр садикке коябыз. Анан кийин кыстажына. Бул не? Bugün cepten çok demek, sadık istemek. Bu bizim ayıl mektebimiz. Çok da koşadım. Dedim. Benim ayı destek koşkulu. Келесиңби? Интерактивный доска, лингофонный кабинет, шоуды. Анын ичинде эмеректерибиз калган шуга келсе. Yakta kasım bayık. Ayolumuz taşıvarız gerek. Bunu kayakla aç, bunu kayakla aç. Başka vakit.